Voorheen in grensoorlog. I believe that in 87, to some extent just like in 85 in the previous attempt, maybe our people underestimated the scope of future or possible South African intervention. Dit was 'n aanslag, 'n aanmars, 'n offensief van Angolese FAPLA-magte met Russiese raadgewers en so meer, en Russiese krijgstuig op Jamba, wat in die verre suidooste van Angola was. Jamba was die hart en siel van UNITA gewees. Vanaf Augustus 1987, vir die volgende 10 maande, was daar amper aanhoudend hewige gevegte in Suid-Angola. Hierdie klankgreep kom uit 'n tankgeveg tussen Suid-Afrikaanse pantsermagte en FAPLA-magte. Jy wil graag nie uitkom. Ek kan onthou op 'n stadium waar ons die nag met die hoofkwartier van Cruzeiro Brigade deur 4 saai se stellings gery het, waar die troepe langs hulle ratels, en dis nie ver van die vernelike stellings afgelê het, en net geslaap het, hulle nie eens wagte gehad nie, so moeg was hulle. Want daai troepe het in baie gevalle elke tweede dag 'n vernelike brigade aangevat, waar hulle waarskynlik 3-teen-1 oormag teen hulle gehad het. Elke FAPLA-brigade was omtrent 1900 man, 10 tanks en artillerie. Die Suid-Afrikaners durf hierdie oormag aan met onder andere die splinternuwe G5, wat feitelik nog glad nie in die veld getoets is nie. Hulle reken jy kan 800 tot 1000 skote veilig vuur met die G5. Daar's iets soos hulle noem CFC's. Dis die weer in die loop. En ons kanonne wat ons daar gehad het, omdat jy so ver was, met hulle deurgedruk tot 1500, selfs 1600 skote op 'n kanon. En wat dan gebeur is, jou projektiel raak onstabiel, veral as hy warm is, en dan ontplof hy. Aanhoudende MiG-aanvalle maak elke dag gespel met die dood. Die volgende om toe die skote klap en ons hoor die mix. Dis die eerste ding wat opkom is volksaus. Hardkom na versterk volksaus. Toe ons daar kom, toe is net een volksaus. Hy's groot genoeg vir een man, maar 3 van ons is daarin. Soos 'n klomp sardientjies in 'n blik. En jy bid en jy verlang. Daai oomblikke, daai paar oomblikke, dink jy net aan die huis. Wat gaan jy maak as jy by die huis kom? Jy dink hoe jy meisie laaste gedruk het daar op die lughawe. Hy experience haar die sagte liggaam teen jou. Dan bid jy wens jy's by die huis. Jy wil nie in 'n kontak wees nie, maar jy doen dit vir jou land, vir jou meisie en vir jou kinders wat nog gaan kom. In Oktober word FAPLA se 47ste brigade by die samekoms van die Lomba en die Kozizi riviere vernietig. Hulle het die aanval uit die suide verwag en is onkant betrap. Die Noordfront lyk nie beter vir FAPLA nie. UNITA keer dat die 15de brigade die dorpie Kunjamba beset. Nou toe hulle begin met die operasie, het hulle nooit eers by hulle eerste doelwit Mavinga uitgekom nie. Want by die Lomba rivier is hulle verslaan. It is true they defeated this FAPLA force on the Lomba River using the G5, G6 guns, their force, etc., etc. And it is quite true that the Angolan air defenses, anti-aircraft system, didn't perform well. Maar die einde is lank nie in sig nie. Die fokus verskuif na die dorpie Kwitu, wat sedert 1985 weer onder beheer van FAPLA was. Onthou die aanvanklike doel van FAPLA en die Kibane was om Mavinga en Jamba te vat. Skielik was hulle nuwe doel, en dit het 'n redelike tyd gevat voordat hulle by hierdie besluit uitgekom het om Kwitu-Kanaval te beskerm. En die dorpie is 'n dorpie aan die weste kant van die groot Kwitu rivier. En die plek staan bekend as Kwitu-Kanaval omdat dit die punt is waar die Kanaval rivier en die Kwitu rivier by mekaar uitkom. En die pragtige dorpie sit daar met 'n groot brug wat bo oor die rivier gebou is daar. En dit is dan die punt van waar die FAPLA magte dan hulle dryfoperasies gevoer het teen UNITA wat in die suidoostelike gedeelte was. En eintlik was die strategie om die vyand vanuit ons oogpunt uit die FAPLA magte terug te dryf oor die rivier, UNITA aan hierdie kant te vestig
En dan het jy mos nou 'n hindernis daartussen. En al die gebuite tanks vir UNITA te gee, sodat hulle dan sterk genoeg is om dit eintlik op hulle eie te kon doen. Onkonvensionele magte soos 3-2 is op groot skaal aangewend tydens die konvensionele operasies rondom Quito. 101 bataljon was ook baie betrokke. Die verkenningsregimente was aangewend om fisies vooraf verkenning te doen. Vyandelike stellings, vyandelike artilleriestellings, uitleg van stellings, diepteikens uit te haal. In November van daardie jaar, 1987, vind 'n strategiese vergadering plaas tussen Cuba, Angola en die Sowjetunie. Historikus Piero Iglesias is die enigste buitepersoon wat ooit daardie notules onder oë gehad het. The context is that the Cubans come to the conclusion that the military situation of the FAPLA in southern Angola is desperate, that Quito is likely to fall if nothing happens. That would be a terrible blow to the Angolans because the best brigades of the FAPLA are there at Quito Cuanavale, and that therefore the entire negotiating position of Angola, because negotiations had already begun between Angola and the United States in July 1987, would collapse, and Angola would have to negotiate at gunpoint. Castro besluit dus om 'n troefkaart te speel. And Cuba, therefore, is going to send reinforcement to change the military situation. Overall, they sent about 13,000 soldiers more between November and the last arrived in August, but it's the weapons. Cuba sent, basically they stripped Cuban defenses in anti-aircraft weapons. They sent all their best planes, all the best pilots. Dit was die begin van Operasie Hooper, middel Desember 1987. Hooper sou voortduur tot 20 Maart 88. In Januarie het 'n nuwe inname dienspligtiges aangemeld. Hein Groenewald en Clive Holt was onder hulle. So ons is so stuk is ons ingelig oor wat gaan kom. Maar nooit die regte impak besef van wat regtig gaan kom nie. So it was only once we actually got into the full operational stuff that we were then it was explained to us that this is the enemy. It consists of the FAPLA element, and the Cubans are in there too. There's Russian equipment, there's actual Russian tanks, there's Russian artillery, and that's the sort of stage you start cucking yourself a little bit. Terwyl FAPLA besig was om terug te trek na Quito, is hulle deurlopend aangeval deur UNITA en SAW magte, wat ook die gebied oos van Quito wou skoonmaak. Op 13 Januarie 88 is die 21ste brigade van FAPLA aangeval en gedwing om wes van die Quito rivier te gaan skuil. Middel Februarie is 'n volgende aanval op FAPLA se 59ste brigade geloods. Ons het natuurlik kerk voor die aand gehad, so toe weet almal. Volgende dag is die dag. En dit was nogal op Valentynsdag geweest, 14 Februarie. Die Suid-Afrikaanse artillerie het om 7 uur daardie oggend die geveg aangeknoop. Die lae wolkdekking het verdwyn en gou was daar 4 MiGs oor die aanvalsroete. Daar moes gereeld skuiling geneem word onder die bosse. Stadig het die voertuie van 61 gemekaniseerd en 4 SAI na hulle teikens beweeg. 'n Aanval deur UNITA op FAPLA se 21ste brigade het die Angolese verwar. En hulle was nie bewus dat die hoofaanval op die 59ste brigade vanuit die noorde sou plaasvind nie. Clive Holt se groep het 'n tankeskadron in die geveg ingevolg. Teen 3 uur die middag het alle hel losgebars. If you fired upon a rifle with a normal machine gun, it would have no effect. The bullets would just bounce off. Maar die inkomende vuur was nie van gewone masjiengewere nie. Dit was lugafweervuur. Nou, hulle die luggeweer is 'n verskriklike wapen wat hulle gebruik het, wat tot 1000 rondes per minuut skiet en dis 4 lope, so jy kan 4000 rondes per minuut skiet. In die bevelsratel van luitenant Simon kon Clive die kommunikasie op die radio duidelik volg. 4:15 daardie middag, met gevegte wat onverpoost in die skeme rondom hom voortduur, hoor hy. The rifle 22 Charlie got a direct hit from a 23 mm. Hein Groenewald
was in Ratel 22 Charlie. Ewe skielik het die ratel net van die een kant na die ander kant beweeg en dit was wit poeier en bloed reg oor die vensters geweet en ons het geweet dis verby, ons is uitgeskiet en ons korporaal het alles 'n klomp gekreë en alles in die ratel en hy het dadelik gesien dat ons is uitgeskiet. Op die radio het Clive alles gehoor. It was like a kick in the guts. These were our own guys. There were 4 dead. And I couldn't believe it. Yeah, we'd not suffered any major casualties or loss of life up to that point. And when that came through, suddenly you feel very, very vulnerable. Because you now realise, well, this whole sort of bulletproof mentality that we'd adapted up to that point, we're only just human beings too. We are very vulnerable and here I might die. So half verstikkend deur al die rook en so het ons uitgeklim. Ek kon toe niks sien nie. Toe het ek aan my linkerkant gesien dat J.J. Groenewald, hy leef gelukkig nog. Hoopelik. Daar was Krapnel, het deur sy hele nek gegaan. Wat ek na die tyd gehoor het millimeter sy slagare gemis. Ek het teruggehardloop na die ratel toe en toe is al die rook en goed natuurlik weg en ek het gesien dat ons uitgeskiet was en ek het gesien die ouens wat dood was binne. Het was 'n vreeslike gesig, maar ek gaan nie in detail gaan wat dit dan betref nie. Die mense is basies reg van voor af geskiet. Ja, die ouens is toe afgekazewek. Ek het besluit, om watter rede ook al, ek gaan nie afgekazewek word nie. Hein is terug in die bloedige chaos in. Hy en Clive was maar 2 van duisende soldate wie se lewe in daardie dae en weke op die spel was. Die gevegte het met min tussenpose dag na dag voortgeduur. Op 25 en 29 Februarie is Fapla se 25ste brigade suid van die Tumpo rivier aangeval. Hier het die Suid-Afrikaners en die UNITA hulle in uitgebreide mynvelde en verbete teenstand vasgeloop en is gestuit. Teen 1 Maart is die aanval afgelas. Samesprekings oor vrede het reeds in Februarie 88 begin, maar in die veld was daar geen teken van nie. In daardie selfde maand het Kibaanse voorspanne in die Kunene provinsie van Suid-Angola begin inbeweeg. In die Tumpo gebied het die 3de SA UNITA aanval op Fapla op 23 Maart begin. Soos die vorige aanvalle het dit ook teen mynvelde, swaar artillerievuur en besliste teenstand doodgeloop. Fapla het steeds bly klou aan sy vasstrapplek oos van die Kuito rivier. Wie gewen en wie verloor het by die Battle of Kuito Carnaval is vandag nog 'n twispunt. It was in the first time in the history of Africa that the Africans had to stop the South African so-called supremacy and invisibility. It was tested there. Look, first of all, there is one thing to say. Quito is a symbol. The war was won by the Cubans, not because of Cuito Cuanavale. Cuito Cuanavale is a successful defense of a town. Die Kubaanse syfers wat hulle verskaf het, is 52,000. Aan ons kant was daar nooit meer as omtrent 3,000 nie. Maar UNITA was ook daar, maar UNITA het nie naaste by die soort van wapentuig gehad wat die Angolese gehad het nie, wat hulle van die Russe af en Kubane afgekry het nie. Dit is eintlik 'n ongelooflike oorwinning wat die Suid-Afrikaners daar behaal het, iets wat 'n mens amper nie kan glo as 'n mens na die syfers kyk en na die vliegtuig nie. Aan Suid-Afrikaanse kant word volgehou dat die doelwit nooit was om Kuito te verower nie. Die doel was om die magte terug te dryf oor die rivier en om die gebied vir UNITA te gee. Videomateriaal uit SAW argiewe dui wel daarop dat die persepsie by die uitgeputte voetsoldate bestaan het dat Kuito gevat moet word. Ja, jy weet wat my dan in die moere maak, is nou hierdie beloftes. Daai generaal my sê, vertrou ons manne soos ons julle vertrou. En dan maak hulle beloftes en hulle kom niks na nie. En al die dinge, jy weet, soos ek nou het gesê, is die laaste aanval.
Soos hulle het oor die brug het, kon trek ons terug. Nou wil Quito vat en al daai stront. With any battle, with any war, there's always going to be somebody saying we won, somebody saying we lost or you lost or whatever it is. I think with Quito, on one hand, the Cubans celebrated as a massive victory in that they saying that they defeated the South African Defence Force at Quito because we did not continue any further than crossing the bridge and going into Quito. We basically turned around at that point and went back. So yeah, it probably would have appeared that we turned around and run away. They never come to an explanation why their attacks on the East River, on the Eastern Bridgehead failed, because they failed. Quito Cuanavale was a psychological defeat for South Africa. They had been talking of the fall of Quito Cuanavale. UNIT had been announcing the fall of Quito Cuanavale. Quito Cuanavale did not fall, and that was a psychological blow. As to who won the Battle of Quito, I suppose that depends on each person's criteria as to what constitutes a military victory. No, there were no victors. That's the point. I mean, what you had was a stalemate in southern Angola. In order to get out of Angola, Fidel Castro raised the ante by doubling the number of forces he had in Angola. He didn't double the number of troops in 87, 88 in order to attempt a victory and march into Windhoek. That was not his purpose. He doubled the ante in order to make it clear that he had a military option, but he'd prefer not to exercise it. Quito Cuanavale is van geen belang nie. Dit is maar 'n skepping van veral Fidel Castro. As ek dit vir jou kan verduidelik, onthou ons praat van die tydperk van die Koue Oorlog. In die tydperk van die Koue Oorlog was die grootste en hewigste en uitgebreidste sielkundige oorlogvoering, propaganda en allerlei sulke triks ooit in oorlogvoering. En die oorlog in die bos in Angola was deel van daardie Koue Oorlog. Op 3 Mei ontmoet diplomate van Suid-Afrika en Cuba vir die eerste keer in Londen. See, I think this thing was ripening, and it was ripening because of the realities on the ground. This was a costly stalemate. It was costing more. Chester Crocker sou oor die volgende aantal maande 'n sleutelrol in die onderhandelinge speel. So this was like watching, for us to watch the Cubans and South Africans in that time period was like watching 2 scorpions in a bottle, trying to get out of the bottle without stinging each other and killing each other. And they did eventually get out of the bottle without killing each other. But there were a few minor skirmishes, and of course a protracted artillery duel at Quito Cuanavale and a few other events, but nothing major compared to what it could have been. Nog soldate sterf. Die 3 partye ontmoet weer op 24 en 25 Junie in Kaïro. Die argumente raak warm. En hulle begin die Cairo meeting ontmoeting met dit was 'n resket van Cuba met 'n aggressiewe onmanierlike mislike aanval op Suid-Afrika, ons geskiedenis, ons is you are the imperialist, colonialist, capitalist. You have always oppressed the blacks. You've always been puppets of the imperialists. En so gaat hy nou aan. Botha het hom in die rede geval en gesê as dit die strekking van die gesprek gaan wees, kan hulle nou maar verdaag. Dus ons het mekaar en ons middagete en ek en my spanne. Ons het 'n drankie gedrink daar bo in die pub. En daar was die Cubane ook so aan 'n hoek en Rasket kom so ewe met 'n stywe dop whisky na my toe aangestap. En hy sê vir my, there's just one thing, Minister, that I would like to bring to your attention. We are planning to introduce 10,000 more Cuban troops within the next 3 months.
And I guess you could say it was a bit of a macho test, and there were rhetorical flourishes and rhetorical exchanges on both sides, and you had the impression that Senior Risquet was saying to Minister Botha, you know, if you think you're going to push us around, you don't know the real tenor of the Cuban people. You really don't know what we're like and what we're capable of. And Puk Botha, who was always pretty good at these kinds of rhetorical exchanges, would respond in kind and say, let's finish this outside. Why don't you come outside and we'll take the gloves off. And ek glimlach toe breed. And so, well, in that case, we will send in 1,000 South African troops. En toe bars hy uit van woede, want hy reken toe, sy 10,000 sal deur ons 1,000, jy weet, kaf gemaak word. En dit is toe natuurlijk 'n gruwelike belediging. En ek sê toe vir hom, but look, don't get so upset. You have at the present moment more than 50,000 troops. And I don't think South Africa ever had more than about 3,000. We have never tried to match you in numbers. We tried to match you in our tactics and in the superiority of our fighting abilities. En toe kan ek nou sien, hy sties een bietjie terug. Toe sê ek vir hom, but by the way, you know we can both be winners. He said, what do you mean? Gooi ek hom 'n stywe dop, sommer so uit die borrel. En ek sê vir hom, look, your problem is withdrawal. You cannot withdraw. Fidel Castro, your leader, will not allow withdrawal unless you withdraw in an honorable way in which he does not lose face. And if there is a certain amount of respect or a feeling of victory or accomplishment attached to it, then it opens your way to withdraw. To say, and what makes you think that you will ever do that which will make it possible for us to withdraw? To say, well, I will tell the whites of South Africa, my voters, that look, I got rid of the Cuban troops, and now we can have independence for Namibia. En die ou kyk my so, they said, did you mean this? Ek said, I mean it. And they said, let's meet a few hours later, 4 o'clock, 5 o'clock. En ja, en pragtig laatmiddag, toe sê hy vir my, let's talk. Voordat hierdie toenaderinge impak op die front kon hê, sou nog baie soldate sneuwel. Volgende week in grensoorlog. Cuba slaan 'n laaste hou. Vrede word gesluit. En SWAPO maak 'n amper fatale fout. Maar Namibië word gebore.